Nginibingelele ngane zakwethu, niyaphila lapho? Ngiyaphila mina, uSibusiso la kwaMabaso onibingelelayo emkhukhwini. Nginibingelele bafowethu. Bhekana bafowethu, khona elinye ivesi engifuna nje ukuthi silishare la, uyabona? Ngifuna ukulishare nabantwana bakaNkulunkulu, mhlambe nomuntu ongakasindiswa ukuthi a-understand ukuthi indaba yenkolo kaJesu Kristu iyisima kanjani. Uyabona ukuthi kahle kahle umuntu ophila emhlabeni kumele ngempela sikholwe uJesu Kristu, uyabona, nokuthi uJesu Kristu kuphela kumele akhonzwe umhlaba wonke jikelele. Yabona leli verse leli liphathene nalokho ukuthi munye uNkulunkulu, munye inye inkosi okumele sikholwe yiyo uJesu Kristu. Kumele mawukholwa uJesu Kristu wamukela umoya engcwele, munye umoya, akumelanga ube nomunye umoya wamadlozi, umoya wabaphansi, umoya ama-Satanist nama-devil worship, yabona yonke le moya eminye, umoya kaSathane. But ngizama ulanda leli verse echaza ukuthi inye inkolo kumele sikholwe yiyo, nenkosi kumele sikholwe yiyo, nomoya kumele sibe nawo, nenkolo eyiyona yona emhlabeni inye eyobuKristu, yabona. Ngicela sifunde la kwabase-Efesu chapter 4 from verse 4 to 6, yabona. Lifundeka kanje lithi, ngizolifunda ngezulu lithi munye umzimba, munye umoya, njengalokho nabizwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye inkosi, sikhuluma ngoJesu Kristu lapho. Yinye inkolo, inkolo bafowethu, inkolo yobuKristu, inkolo okumele wonke umuntu odliphalisha emhlabeni. Noma zikhona ezinye, bakhona oshembe, olehanyana, ama-Muslim no-Allah nabo bonke labo abakhona, yabona. Kodwa ngizama ulanda le nkolo ukuthi izwi lenkosi lithi yinye inkolo, munye umbhabhadiso. Thina esikholwa uJesu Kristu siyabhabhadiswa, yabona. Munye umbhabhadiso kumele sibhabhadiswe ngawe egameni likaYise neNdodana likaMoya engcwele. Lithi munye uNkulunkulu, ubaba kaJesu Kristu uJehova igama lakhe, munye uNkulunkulu. Le ukuthi kube nexuku kanjalo nelokhuzana uNkulunkulu abahlukahlukene emhlabeni, kuyiliphutha lelo, njengoba bekhona nje emhlabeni singababalanga amagama, yabona. Munye uNkulunkulu uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Leli verse lichaza ukuthi kahle kahle malithi munye umzimba, lichaza ngebandla likaNkulunkulu, ukuthi linye ibandla likaNkulunkulu, yabona. Wonke lamaqoqo akhona emhlabeni ngokwahlukahlukana kwawo, uyabona. NgesiNgisi bathi ama-cult, yabona. Those we can just call them cult in English, yabona. Abantu nje abayihlanganele abazenzela izinto zabo, kodwa kahle kahle munye umzimba, abantu abahlangene ngokukholwa uJesu Kristu labo. Uphinde ube munye umoya engcwele owamukelwa abantu abakholwa uJesu Kristu. Lithi nje njengalokho nabizwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye inkosi, munye uJesu Kristu. oJesu abahlukene, abakho baningi. Indodana kaNkulunkulu iyodwa inkosi kumele sikholwe yiyo. Yinye inkolo yobuKristu, Christianity, yabona. Iyona nkolo okumele kube iyona umuntu ophila emhlabeni odliphalisha akholwe uJesu Kristu. Yinye inkolo yobuKristu, munye umbhabhadiso. Yonke le mbhabhadiso le eminye engenziwa ngegama likaYise neNdodana likaMoya engcwele, leyo mbhabhadiso i-wrong phambi kaNkulunkulu. Dinga ukuthi mhlawumbe uyayenza ngane yakwethu, uphendukele kuJesu. Mhlawumbe uyayenza ucela intethelelo uNkulunkulu, uphendukele kuJesu Kristu, ubhabhadiswe ngombhabhadiso right, yabona. Libese lithi munye uNkulunkulu uyise wabo bonke. Ngizamlanda ngane zakwethu ukuthi inkolo yobuKristu iyona wena ngane zakwethu, ayikho enye. Laba abanye they are just cult, just abantu nje abahlangene benzenzela into yabo, kodwa inye inkolo kumele sikholwe inkolo kaJesu Kristu nomoya engcwele kumele simamukele, njengoba lisho lelizwi lenkosi ukuthi kukodwa, akukho okuningi. Yabo leyo ukuthi nizofike nihlangane nibe liqoqo, bese mhlawumbe nihlangana nithi niyakhonza, kodwa engekho uJesu Kristu, ungekho umoya engcwele, engekho uNkulunkulu, ungekho umbhabhadiso, sekuronke ngane zakwethu, yabona. Ngiyabonga.